Sebingela mbuyelo khona ekhaya, chaza imini ebingelelako nge-30 Mpumalanga. Mbuyelo khona ekhaya, ngikhona lapha e-Witbank kusasa kusukela ngo-9 mbuyelo khona ekhaya e-Witbank, bese emva ngiyandlula ngiya kwezinye indawo. So ngilapha esikoleni sami ese-Witbank ephola mbuyelo khona ekhaya. Then mbuyelo khona ekhaya ngeyi-4 March ungakhohlwa ukubhukha kushabangu, ngikhona lapha eSoweto mbuyelo khona ekhaya. Ngiyobe ngenza imanga ngihlulela abantu mbuyelo khona ekhaya, ngibenza iwash ngibakhulekisa. Phinde futhi ngenzeka nge-5 ka-March mbuyelo khona ekhaya, isonto lakhona ngenzeka ngibe khona futhi ngiyobe ngikhuleka khona kuyisonto lapha esontweni lami mbuyelo khona ekhaya. So ngana ukuthi ngiphethe-ke unhlanhla emhlophe nangumbuyelo khona ekhaya, uyobe akhona naye umbuyelo khona ekhaya, uyobe uthenga ngikunikeza u-toilet mbuyelo khona ekhaya, yonke into yakhe emile uyayihambisa imuve la ukhona khona, whatever you are mbuyelo khona ekhaya, ziyafika iwasho mbuyelo khona ekhaya zikuposele, but fika kumina usithole ezandleni zami mbuyelo khona ekhaya. Bese mbuyelo khona ekhaya kuba khona-ke manje u-red card wesichelo mbuyelo khona ekhaya, ukhandwe ngenye indlela. If ekhaya ningakhonala kahle ekhaya ney'lwane bamlabo bodikosho bahluphe ebusuku manile ekhaya mbuyelo khona ekhaya, khona igijima emathayini mbuyelo khona ekhaya, ngiyachela into eniyikhulumise khandla elibovu mbuyelo khona ekhaya. Bese emva lokuthatha into ewumeza noma eyisikhali uyifake ekhathi emanzini ugoqozise mbuyelo khona ekhaya. Lokhu noma kufaka mbuyelo khona ekhaya kuhlale phakathi emanzini mbuyelo khona ekhaya, ukwenye ihafu la ufake 20 litha mbuyelo khona ekhaya, 20 litha utamatise uchele wonke umuzi ukubeke lale ngaphandle, lo usokufaka emanzini lokhu ukubeke endlini mbuyelo khona ekhaya, ucuphe kancane uthele kuphi lamakoneni la khaya ebayeni mbuyelo khona ekhaya nasemnyango. Ngalesithumbu lokho ekhaya please uchele ibhayidi mbuyelo khona ekhaya, uchela ngalo ulibeka ngaphandle alingene endlini ngoba lisuke nalokhu phakathi mbuyelo khona ekhaya. Nalegcina uchela kuyaphela mbuyelo khona ekhaya. Isikhali legcina usihlaba phansi ngiyovanga ukuthi izitha zakho mbuyelo khona ekhaya kwenzekeni kuzo, nalaba abaganga ekhaya kini mbuyelo khona ekhaya isumonele kwenzekeni kubo. Naku mbuyelo khona ekhaya ithini 500 mbuyelo khona ekhaya, lensebenza nje uthobeke ngayo manje une stroke noma unenkinga yecolo mbuyelo khona ekhaya, awufuthi ngako mbuyelo khona ekhaya, ungageza kuphela phinde futhi uthobe ngako mbuyelo khona ekhaya. Kunemandla, kuyasebenza mbuyelo khona ekhaya, kuyingozi ngoba kubuye kube nemahlungu phakathi mbuyelo khona ekhaya. Kufanele usenze kahle ube be careful, ungakubeki lapho khona kuney'ngane khona mbuyelo khona ekhaya. Kuqhela nje umuntu wesilisa mbuyelo khona ekhaya ekhaya lakhe, kuyele kube nemimoya emibi, kube nabathakathi. Inkosi ikubusise. Naku mbuyelo khona ekhaya, insebenzo kabani.